Zbog verbalnog incidenta sa Đorđem Ždralom, ministru sigurnosti BiH Nenadu Nešiću povećan je stepen zaštite, saznaje istraga, iz više sigurnosnih izvora. Izvršena je sigurnosna procjena i utvrđeno je da je u ovom trenutku ugrožena sigurnost ministra sigurnosti zbog čega je povećan nivo njegove zaštite, rečeno je Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH koja se brine o neposrednoj zaštiti državnih zvaničnika. U procjeni sigurnosne situacije učestvuju OSA i državne policijske agencije i one su utvrdile da u ovom trenutku postoji ozbiljna prijetnja po život ministra Nešića. Prema informacijama istrage, Nešić je kazao sigurnosnim agencijama da ne pristaje na reket. Međutim, kako se saznaje, u pozadini sukoba sa Đorđem Ždralom, vođom jedne od kriminalnih grupacija u istočnom Sarajevu je to što u podzemlju sumnjaju da je Nešić povezan sa protivničkim klanom kojim upravlja Darko Elez. Nešić i Ždrale su imali nekoliko verbalnih duela zbog čega je jedan od službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela službeno zatražio da više ne prati ministra sigurnosti BiH jer se boji za vlastiti život. U februaru prošle godine Đorđe Ždrale pušten je iz zatvora nakon što je odležao 12 od ukupno 20 godina kazne zatvora koja mu je 2010. godine izrečena nakon što je proglašen krivim za ubistvo tadašnjeg načelnika Uprave policije Republike Srpske Ljubiše Savića Mozera u Bijeljini. Ždrale je u kumskim vezama sa Darkom Elesom, ali već godinama njih dvojica nisu u dobrim odnosima. Sukob između kriminalnih grupa Đorđa Ždrale i Darka Elesa, koji je izbio 2005. godine, odnio je nekoliko života. U martu 2021. godine na ročištu u sudu BiH državni tužilac Dubravko Čampara je govorio o sukobima ove dvije kriminalne grupe. Zbog tog sukoba je, ustvrdio je tužilac, ubijen je Siniša Miličević Tigar, za koje tužilaštvo BiH sumnjiči upravo Elesa. Kako je tada kazao Čampara, među 35 svjedoka, koji su svi redom tražili mjere zaštite jer se nenormalno boje, je i jedan koji je kazao kako mu je Elez lično rekao da će sve pobiti, a i Tigar će doći na red. Nedugo potom, on je i ubijen. Imamo isti modus operandi kao u Lutki. Ukrade se vozilo, obezbijedi stan, pribavi oružje, dovede se ubica iz Srbije, vozilo se zapali i prebace se lica u Srbiju. Svjedoci su sve opisali. Porodica ubijenog Tigra kaže, sve je u redu, ali otkako je Darko izašao svi smo mislili da će mu se nešto desiti jer je dobar sa Ždralom, kazao je tada tužilac Čampara. S obzirom na to da dio kriminalnih struktura okupljenih oko Ždrale sumnja da Nenad Nešić radi za Elesovu mafijašku strukturu, ministar sigurnosti BiH našao se na udaru Đorđa Ždrale.